tačan, tako da je se moglo tačno utvrditi kakav je bio nacionalni sastav u svakoj od zajednica unutar Jugoslavije, tako da je to sigurno bio jedan od izvora. To je mogao biti izvor. Moglo se tačno utvrditi kakav je nacionalni sastav unutar svakoj jedinice. Predsjedavajući, ja vidim u tekstu da on kaže da će definitivno time biti rešeno srpsko-hrvatsko nacionalno pitanje na načelima humanizma i demokratije, te učvršćena međunacionalna sloga i zajedništvo. Da li je bilo nekih reperkusija? Da li je to našlo nekog odjeka u političkom životu u to vreme? Odgovor: u to vreme kad se to objavilo, ako se držimo izdanja 91. verzije, pošto je prvo izdanje zabranjeno, u to vreme Jugoslavija se već raspadala, tako da je u tom kontekstu sve to zvučalo sasvim drugčije, jer se već govorilo o reorganizaciji Jugoslovenske federacije i postojali su već pregovori između lidera raznih republika, a cilj tih pregovora je bio da se reši da li će Jugoslavija biti transformisana u konfederaciju ili federaciju i da li će biti centralizovanija ili ne, i koje od republika treba da imaju veću ili manju autonomiju. Predsjedavajući, njegovi predlozi su izgleda dvojaki. Pre svega izgleda da on želi da zadrži Hrvate u Srbiji i Srbe u Hrvatskoj, to je osnovni princip, a onda na osnovu popisa stanovništva treba da se odredi granica. Vi ste sve ovo proučavali, da li je to bilo praktično izvodljivo, tehnički izvodljivo? Odgovor: pa u stvari Srbija, kako je on predlagao, trebalo bi da obuhvati i Bosnu i Hercegovinu, znači trebalo bi odrediti broj Hrvata u toj republici, pošto bi tada ona postala jednim delom deo Srbije, a onda bi trebalo odrediti i broj Hrvata u Srbiji i to bi trebalo uporediti sa brojem Srba koji žive u Hrvatskoj. Predsjedavajući, vi ste sigurno ovaj tekst čitali mnogo puta. Da li se radilo o tome da je on predlagao preseljavanje stanovništva? Jer ima se utisak da se ovi ljudi nisu preseljavali. Njihovo postojanje je priznato. Trebalo je samo granice da se pomere. Odgovor: pa u Hrvatskoj je bilo oko 12% Srba. To bi bilo otprilike a bilo je u to vreme 4.700.000 stanovništva, a ako se računa broj Hrvata u Bosni i Hercegovini, oni su bili 22% od ukupnog stanovništva. Predsjedavajući, s obzirom na te cifre, da li te cifre označavaju status quo? Odgovor: pa ako nisu uporedive, onda to nije izvodljivo. Ja ne mogu sada da brzo izračunam, ali treba imati u vidu tačne cifre iz popisa. Predsjedavajući, glavno pitanje je da li bi posljedica toga bilo preseljavanje, premeštanje stanovništva sa svim posljedicama i implikacijama, ili se radilo samo o tome da se nacrtaju nove granice, da li se radilo o tome da se utvrdi gde su nacionalne manjine i da te nacionalne manjine ostanu tamo gde jesu.
i da se onda nacrtaju nove granice na osnovu statistike iz popisa. Odgovor. Pa taj tekst to eksplicitno ne objašnjava. Ne može se tačno vidjeti da li treba da dođe do premeštanja stanovništva, ali ja nemam ni sve cifre. Znam da je otprilike bilo 178.000 Hrvata u Srbiji, a Hrvata u Bosni i Hercegovini treba dodati tom broju i onda to treba uporediti sa brojem Srba i treba vidjeti da li je to u ravnoteži ili nije. Sudija Latanci. Ali ovaj tekst je sa kraja 80-ih. Odgovor ne. On je napisan 83. ili 84. On je uzet iz stana Vojislava Šešelja u proleće 84. Sudija Latanci. Znači, to je bilo vreme kada je Šešelj govorio o administrativnim granicama, a ne međunarodnim granicama. Odgovor ne, on je govorio o unutrašnjim granicama unutar Jugoslavije. Sudija Latanci. Onda bi trebalo također da razmotrimo pitanje njegovih predloga ukoliko oni ne bi uključivali premeštanje stanovništva, ukoliko bi se samo radilo o precrtavanju unutrašnjih administrativnih granica. Hvala. Predsjedavajući, da li ste vi to pitanje administrativnih granica u bivšoj Jugoslaviji u svom izveštaju uključili u raspravu o granicama u Jugoslaviji? Kakve je to imalo političke konotacije? Odgovor. U to vreme jedino su se pominjale teritorije na osnovu granica republika. Predsjedavajući, međunarodno priznatih granica. Odgovor. Ne, u to vreme to su bile unutrašnje administrativne granice. Predsjedavajući, da, ali u to vreme Jugoslavija je bila međunarodno priznata. Odgovor, da. Predsjedavajući, sada je vreme za pauzu. 10 do 12. All right. Ustanite, molim. Izvolite sjesti. Bien, l'audience est reprise, madame. Sudac, u redu, nastavljamo sa zasjedanjem. Gospođo Dal, izvolite. Tužiteljica, hvala, časni sude. Prije pauze razgovarali smo o tekstu, odgovorima na pitanje što da se uradi. Odnosno, odgovori na anketu, intervju, šta da se radi. Možete li opisati zašto bi se organizacija Jugoslavenske federacije u 4 jedinice smatrala kontrarevolucionarnom aktivnošću? Odnosno, zalaganje za takvu organizaciju. Svjedok. U to vrijeme Jugoslavija je bila organizirana u 6 republika. Dovođenje u pitanje savezne države stvorene nakon Drugog svjetskog rata i to na inicijativu komunističkih partizana, to je način rješavanja jugoslavenskog pitanja koji dovodi u pitanje tu Jugoslaviju. I nju se u pitanje dovodi time što se federaciju vidi tako da je reorganizirana u 4 republike, pri čemu Bosna i Hercegovina je trebala biti dijelom Srbije. Dakle, to se smatralo
nacionalističkim stavom i u to vrijeme nacionalizam se u Jugoslaviji suzbijao. Tužiteljica. Je li gospodin Šešelj sudjelovao u raspravama o ustavnim izmjenama u Republici Srbiji 1988. godine? Odgovor. Da, u to vrijeme predlagali su se amandmani na Ustav u Srbiji i ta revizija Ustava prije svega ticala se definicije autonomnih pokrajina u Srbiji. Jer Srbija je bila jedina republika s dvije autonomne pokrajine. Dakle, na sjeveru je to bila Vojvodina, na jugu Kosovo. I te dvije autonomne pokrajine smatrale su se dijelom federacije. Dakle, to je predstavljalo probleme u Srbiji jer središnja srpska vlast nije mogla intervenirati u poslove autonomnih pokrajina. U to vrijeme Slobodan Milošević, koji je preuzeo kontrolu nad političkim aparatom, dakle on je de facto rukovodio Srbijom, on je pokrenuo inicijativu za izmjenu Ustava. A cilj reforme bio je smanjenje ovlasti autonomnih pokrajina. U to vrijeme udruženje književnika, udruženje znanstvenih radnika u tome su sudjelovali, a u toj debati sudjelovao je i gospodin Šešelj. Tužiteljica, molim da se prikaže karta Socijalističke federativne republike Jugoslavije na ekranu. To je po 65 ter označeno brojkom 0775. U zbirci karata to je karta broj 4. Could you kindly repeat the number? Tajnik, gospođo Dal, molim vas, možete li ponoviti broj? Tužiteljica 07 005. Looking at this map, can you... Ako pogledate ovu kartu, biste li mogli objasniti vijeću što su republike, a što su autonomne pokrajine? Svjedok. Mislim da postoji jedna elektronska pisaljka koju možete pritom koristiti. Donc on a la Vojvodine, donc Dakle, ovdje vidimo Vojvodinu, autonomnu pokrajinu Vojvodinu, a na